yego mwiriwe nanone. inyuma y'urugendo rwa rukuru wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu Rwanda aho yavuze ko ubu abona neza ko ikibazo cyo muri Kongo inyishu yacu atari intambara ari ibiganiro ko inyuma y'urwo rugendo rwiwe yabonye neza ko hakenewe ibiganiro kugira ikibazo cyonga inyishu. Kuva icyo gihe hari icyo ubona kirahinduka ku byerekeye intambara zari zisanzwe ziri aho mu buseruko bwa Kongo? Navuga ko n'ubundi ataranahagera, icyo nk'umusesenguzi icyo nari narabonye ni uko n'iyo mirwano yari yaragabanyutse, ariko rero nyuma ko avuye no mu Rwanda twabonye ko batongeye no gukomeza kuvuga ko hakenewe kuba imishyikirano, ibiganiro nk'uko mwabivugaga. Ikibazo ibyo ari byo byose kizaba aho ngaho, ko n'abantu bavuga ko hakwiye kuba imishyikirano, hari umuntu ugomba no kubibwira Tshisekedi mwenyewe, kuko kugeza n'ubu ngubu twabonye ko ba M23 na Alliance Fleuve Congo ko baha amahirwe ku biganiro, ariko icyo twabonye kugeza ubu ngubu ni Tshisekedi nta na rimwe yumva ko akwiye kuzaga, mbese akomeza kuvuga ko nta negociation zishobora kubaho, so bigatuma ashakisha hirya no hino ubundi buryo bwo gukomeza iby'intambara. Ariko kuri tere iki twabonye nuko ntabwo bongeye nta bintu bifatika bakora byo kurwanya M23, ahubwo ukabona ko abo bantu ejo bitwaga mayimaye basigaye bitwa ngo wazarendo, bo bagenda bica, biba, bahotera abaturage b'abanyekongo, ari no mu mujyi wa Goma no muri kiriya gice. Hariho abaserukizi b'ibihugu bya Buraya bamaze igihe bavuga ko u Rwanda rukwiye kureka gufasha M23, Kinshasa nayo ikareka gufasha FDLR, ariko wabona abantu bicwa bunyamaswa, sinabunyamaswa birarengeye n'ibinyamaswa, uko abantu bicwa bazira ko bavuze Ikinyarwanda cyangwa basa n'abatutsi aho mu buseruko bwa Kongo. Ibyo bintu ukamenga nta n'umwe biraje ishinga, ntihagire icyo bivuga ko ibyo byoba biva ku kigo bwabo. Urakoze no kubizana mu kiganiro cyacu, kuko harimo akantu katumvikana. Abo bantu tubivuge, harimo Ububiligi n'Ubufaransa, ariko harimo na Amerika. Mbere na mbere Ububiligi buzi neza ko, cyangwa bwari bukwiye kumenya, kuko ni ibintu byabaye hashize igihe kirekire, imyaka irenga 100, ariko buri mu bantu batumye ikibazo tubamo uyu munsi ibyo bibazo bibaho, kuko abantu bagomba kumenya ko ikibazo nyacyo cyatewe kubera impamvu ko hari abavuga Ikinyarwanda baba muri Kongo. Uretse na Kongo n'abavuga Ikinyarwanda baba muri Uganda n'abandi baba muri Tanzania, kuko ni ingaruka y'inama mpuzamahanga yabereye Berlin igihe bagabanyaga Afrika yose. So ariko icyanavuyemo na nyuma ni ibintu byabereye ino muri iki gihugu,
abo bantu nari mvuze ari abafaransa ari ababirigi barabizi ko bafitemo uruhare nabo. So nyuma y'imyaka 30 kwibagirwa ko ari nabo ba nyirabayazane, kuko ubungu abantu bateye ibibazo bikomeye muri kariya gace ka Kongo ni ingabo zari zaratsinzwe ino mu Rwanda, zarakoze jenoside. Ubufaransa bwabahaye inzira yo kunyuramo kugira ngo mbese ntibatsindwe burundu. Nibwo bageze muri Zaire, icyo gihe Zaire yaje kuba Kongo. So nibo bantu bakomeje no kubafasha na nyuma Ubufaransa. So uyu munsi rero kubona aho tugeze ni intambara yakomeje kuva icyo gihe, kubona abafaransa n'ababirigi gira ngo abanyapolitiki babo niba koko hari icyo bashaka kuzafasha mu bibazo ako karere kabayemo, niba hari ibyo bashaka kuzafasha, bari bakwiye kugira inama mbere na mbere. Bari bakwiye gushyira ahagaragara ko badashaka FDLR, ko baguma kurwanya FDLR, kuko FDLR n'abajenosideri. Nubo uwo muco wa jenoside niki kintu bakomeje hariya muri Kongo. So iki kintu bagombaga ubungubu kuba clear ko badashobora gushidikira FDLR, kandi nanone bigatuma rero ko badashobora gushidikira Kongo niba Kongo ishidikiye FDLR. Cyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, bakamenya ko kubera impamvu nabo bafitemo uruhare mu kibazo, mu bantu bateye icyo kibazo, bari bakwiye kuza bumva ko bafasha, aho ko bashaka kwifata nk'abantu bashaka gusomera Abanyafrika, cyane cyane no gusomera u Rwanda, kuko niba batarabyumva ariko nta muntu usomera u Rwanda, kuko ni igihugu kigenga kizi neza icyo gikora. Cyaranabyerekanye iyi myaka yose Abanyarwanda bagiye bubaka u Rwanda rushya nyuma ya jenoside. So urabona duherwa no kumva ko umuntu yakoresheje amagambo ngo intégrité territoriale, ngo u Rwanda rugomba kurespecta intégrité territoriale ya Kongo. Bagomba kumva ko mu gihe FDLR ibaye ishoye gutera u Rwanda kuva muri Kongo, intégrité territoriale y'u Rwanda itangira aho ngaho kuri abo bantu. So ntabwo wavuga intégrité territoriale ya Kongo kandi utavuze ko FDLR ari ikibazo ku Rwanda. Kandi ku bantu badukurikira tubibutse ko u Rwanda rumaze kuraswa inshuro 3 kuva iyi ntambara itangiye, hashize imyaka 3. Inshuro 3 rero Kongo yarashe mu Rwanda, kandi abarasaga bari kumwe na FDLR. Ntabwo u Rwanda ruzategereza ko FDLR ifata akarere mu Rwanda kugira ngo batange kuvuga ngo intégrité territoriale itangira hariya muri Kongo. So biriya bihugu byari bikwiye wenda kureka no kubyivangamo niba batabishoye, cyangwa bakumva ikibazo nyacyo aho kiri. Ikibazo nyacyo ni FDLR igomba kuva mu nzira, bagomba no guhagarika jenoside ikorerwa abavuga ikinyarwanda muri Kongo, cyane cyane Abatutsi.